gagayyem na imbag nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel JENA ALMOITE drama. Manipod man kani kabsat Nora sa napudno nagan tintay patangatang drama itangam sakbay na hello mampay kani Princess Ramos Tita Santo Domingo Quirino Isabela. Kastamatan kadagiti taga Poblacion Villaverde Nueva Vizcaya dita Purok Daya from Ray Mina kani Marilo Alcalde dita Hong Kong. Kasimanti ko na ni kabsat Nora. Dear Manang Bianang, adaw galik amang lamang iti padak a tao. Nasamak namin iti libre, tadyak kayat ti aggastos. No kas nga dalakad may kadag iti gagayyem kan katrabahuanna. Tapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Kunamat lang no afford na mati pumanasyar iti agdudu mga lugar. Amok tumatla nga gasgastusan dyan kaya nga asawa na. Apay Nora, itay kapay asuman na udit kaslada ka apapang. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan? Wan idi kalman pay lang. Isumo lagayam at cellphone mo latan at isang sangwam. Kita amat nga min dagito ipupos ni Annabella. Adamanan iti may nga beach. Sino nga Annabelle? Diyan kaklase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabelle amuse tayo idi? Muse ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagip mo. Malakit din. Urno sumundagi taag kaiwara a papel di ta table mo. Tani asibigan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga Duma nga talaga ti asin sa donya. Naalak lang iti hulugan na ito, Nora. Dumamat lang adda bukod ko alugan, akas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwada. Tanay, nakababay na. One mat kit di kakaiso na i-promote kamatan. Regalwang mat aday kabagim. Wan alisa. Kasto nga minalugan ni kayat ko. Tay ado ti mailugan na, tapno adda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya, no kas niya nga daouting mi. Ngam, anya nga tano i-test drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasen, Nora. Na-test driven. Sigamot Nora, tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manen ti rumwar. Toksik tumat ngamin iti opisina no kasto nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Bakit planuan nyo kaano tayo arumwar? Tapno makapasyar tayo mamay. Ay nakababain mo't Joseph. Sige, da kami ti makamo nga agplano Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Ay katwa na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man nudual daw kayo laang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo't tanday taala umabado manakaw. Ay nananang, ag-beach kami. Ado ti tupis ngayon nalak. Anya, apay, asino dagiti kakadwam? Dali sa nga gayem ko kan dagiti ka opisina. Isi bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaiso na nga labor Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan wano balunan nyo. Ay haanan nanang. Isudan ati makamo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maun. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ati makamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayin adata nga share ko. Ay nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pakasikuran, nanang. Sige, tani, madamdamakat adan di pagluganan me. Baka da pa'y malipatak no kasto nga sao kayo nga sao, ito abay ko. Kita ka din ni Nora, Lisa. Madlaw nga gin-enjoy dito na panantayo. Itay paya pumanikture. Wan nga rod, di la mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto taapagbiit tayo laang mo dito. Iso, madla nagdakkel di malita nga intugot na Taado mo't gayam ti inalan akawus na.
Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam tinapanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di ka agdanag, taibagak ka dagiti kakadwa. Tapag bibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot tan ti bayad ti transient ang nagdagosan tayo. Ang Linora, adda nadlaw ko kankwana. Hmm. Manipod na kadanon tayo dito. Di mo't pulos nagirwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kung ti makaamukan ko na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpintas sa ada tapan ng picture mo kanyak. Kakaiso na nga nabulod ko datanag nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph daytoy cellphone nga aramatam nga ang selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga ito nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya ti mayat. Ang di ka unay agyad i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang insulto ka, no? Amo mga sigod nga ko buwak, pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminan akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod. Aglag to akampay idi niya, picturean nak. Sige, madamdama manan, tada pa ibang friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang tad tayo amin. Ni, kunak man no libre. Iso nga Rod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan Hanakon nga iraman ita, tasyak mo tinang awis kanya na. Apay, nuhan nga gapu kanyak, ada nga taya pagluganan tayo. Awan, Ha? Apay anak kaw, kaslamot nalpay ta abaga managaway. Imbes naragsak ka kumaanaggapo iti bets. Kaslamot karkaro stress ka anak kaw. Kasanumit nga mintatang, gagayyem ko. Iso tinangi daulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Syaklakot nga rod tinagbaybayad iti rumbang ko maabayadan na. Anya, ay naglokawn. Kunak nagbalbaliwan. Taagpada kami mo't nga adda trabahonan. Ngam kasjilat tamat gayam ti ugali na. Kaslaki maron sapay. Ay katsingirem to Apay nga ben nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas niya manan ti aramidin na, baybay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, inkaginanan anak kaw, tanay, madlawa na bambanog ka. makita yun nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko JENA pananme nga beach. Unangam ay nakatupis ka lang. Kasanon numakita ti sa balid ay ta. Dato iti ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dya mga aglangoy. Kas kadaag jacket. Beach nga ron tinapanan me. Natural ang ag swimsuitak. Dagijay kakadwam. Kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang da amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngamsaan mo. Ay, agdayet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggan. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturod mo tan.
Bagbagaam to man ni gayem mo, Lisa, tani. Pagkakatawaan dan, gapoy tikas ta apos na. Urikas kasano, adamot latta panang sakit ko ta agkakadwa tayo kat nga raw. Marmat nga minan amin na kinarakar na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga idilit ko nga kat nagmaya tupay. Ngam pagkakatawaan da kan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora, Kan ay na beach nga road dyan na panantayo. Natural nga agtupis da tao ha. Apay nga dyan may nga kaklase tayo ide nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-adu matlata ti likes na. Nag-adu ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. kunam ata model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Na kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay tagtupis. Apay, dagiti lang nakukutong ayat ti agbado iti kasjay. Ay, awan Apay awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupis. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka. Tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tiriknak no kas di pagkakatawaan da ka. Iso ano dangganak, agyamanak. Ngam no saan, makamu ka. No siyak, hanak nga papektar kadagita nga tataw. Apay ko ma. Asino ko madagita nga iti biag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanyak. Bay ama nga matay da iti apal. Apal da lang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubaraan tayo inton bigat. Kasta aya, kat? Ag-aw-awis. Ije kanumat na latak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta aya? Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano nasingit takan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kait din, mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masaduta. Kan may sa, adda lakad ko inton bigat, friend. Nakadlaw matngahan mo nga kayat ti mapan. Pasensya ka na talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talagang adda lakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kait din nga kayat. Mapanta kait din, Lisa. Ala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod, Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga mintisa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang nana. Ay ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa yati mabalin na pagpasyaran nyo dito. Malanga rod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti daduma sa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sangailin ni Rochelle. Wan, isama kumikum launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon ditoy. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa itoy. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalang arod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko mga sikaso kadagiti daduma sa nga ilin Mapanta kay Dagpa, Lisa. Ay na, nakababain mat akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta ditoy. Kan amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyak te makaamo. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sang aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid dagja kakadwata. Ay, saan
makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji ka matan nga kadkadwa. Tadala nga ron nga nakaumay tayo ito'y. Sulitan tan Again enjoy ak mutan. Wan angam dumala ang mataja ag sorsorta. Ado ti mapasyar ito'y. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na iposta. Karkarwak man kit di nga sorunan dagi jay na apal nga tataw. Kita akmanuhan nga dumakkel nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwat na Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya ama. Imawag da siguro itay. Ngam awan mat ngamin signal ko itay. Haan nga bali, nakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa'y inton bigatan. Tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklak ko da ito nga department store niya. Uwan nga rod, saan pa'y anangin na tila ko da? Iso nga ron nga ipapastan ta ag shopping. Kakaiso na nga lalaka ti magatang ito'y. Huston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inalak. Ay, nayunak pa'y kanyak. Kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay di ta alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako mitinangin nga na. Tapno adamat ganan siyam. Husto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya dun. Ay, sige nga Ruda. Agpila ta nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige tani, nabanuga. Kayat kun ginana. Ay, pakiigam mo man dato'y ginatang ko tag si Arak biit niya. Sige, darasama, agsubli ka adagos. Dayjayan ni Lisa. Tumalang kiyaw. Dandanin agbayad. Anak nga agsubsubli ijay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayem nak. Ay na, permiti talang kiyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya kamutan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat nga mintipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mintitihan ko. Iso nga, paspasin siya, Alisa. Kat binayada mo dyan nalak. Katwan dayto ti resibo. Impalasin ko ti resibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan? Ag-agsa pa, agsing-singer ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mo't mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pang-asim, agbayad ka kuman. Man umati kasta nga gayem. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam nga gayem. Apay ngay akas namot ten ti bagbagam. Kunaklakit din no, ilibre mat nagidya kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no, ada kwartak. Anya, no kasta, awan kwartam. Ngam kundi shopping ka. Katuwan na, tataam mo kat ilibre na. Anya? Naiturog ko mat gayam. Ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Haan mat nga sumungbat. Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapeng ko di kalman. Awan mat tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan nak ngagmay masa ito'y. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente may agsangpot.
Naungpot nga min ti oras kan aldaw yu dito ma'am. Kan bayadan yu matantiran tayo dito Apay, han nga binayadan dya kadwak. Saan ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano ngay, awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pala ang... Ay itay bus mi ati kasarita ma'am. Ay, sige man nga rod. Ayan ayati busyo ta kasaok man. O may ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. Pasensya no itaak lang agawid tatang. Ado nga min tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yung. Gapula siguro iti pudot na ito anak ko. Isa, kasla kakapsot kan maulawak. Mapantayo lang ang iti ospital tatang. Masapul amataming kayo ang naimbag. Sana bali ta nagpakada akon iti trabaho. Aglangan akpay laang. Ay na, alang aron sikat makaamo anak ko. Uray saan ko man ngam agpilit kamot ngamain. Oh, adday ta dagiti lalabaan ma'am. Ni, nag-adungay data nga labaak. Maganos ka ma'am. Takas tamad tinagsaritaan nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaad nyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kanong kuna ni boss. Ay, anya matanan. Dahil jay tumat nga lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumang pat nura anak ko. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga lisa. Impaspasubo na. Apay aya. Agasam. Pinanawan nak ijay nagdagusan may itinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta kay nalak. Imbag ata kinayat da nga ikarok. Babaan ti panaglabakan panagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga lisa. Apay, anya tulagan nyo aya. Pagbingayan nyo ti magastos. Haan ata iso na nga rod ada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kan agasam, inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo akwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa Impabayad ko pa ang kanya na. Adda karbengan na amangala iti daychay. Takwarta na gayam tinaigatang. Ha? Amukon ti ugali manak ko. Bayadam ko na ngamsaan. Adda ululbud mo. Dayta ngamin kat ti madikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mat. Madi ngamin ti kasta nga ugali manak ko. Saan anasaya at ti manglamlamang iti padam a tao. Gayem nak nga ro, di rombang nga ilibre nak. Ngam adamat paggastusan jay tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kayat ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababa inti kastangar aramidem anak ko. Ay. Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. Napan gayam nag-swimming dalisa, kandagi dya kaubraan me. Nag-ado ti post da, ada pa'y videos da, nagraragsak da. Ha? Handa pa'y nga nag-awis, nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am mo. Kat basol mo mitlaeng. No apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem. Kat nalabit, napunuan dan. Iso nga agpanunot kan anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom ti rason.
No apay akim maya kay dagiti katrabahuam ken ka. Saanen ang masapul nga ulit-ulitek nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ah? Ay, umunakan. Sumaruno akto, Nora. Kan may sa, awan kwartak apangilibre kan ka. Ala, hanak mo't nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Ah? Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch ta. Ada kwartak. Ah? Sure ka? Uwan ko nakmat. Ay, friend, sorry gaya ma. No iti kalabos kat nagpalpalibre lang ti inararamit ko. Kinapudno na, mababain ako unay kanyayo. Da kayo nga katrabahuak, karakaro kanyam. Naamiris ko nga, bidot lagi dyan nga inararamit ko. Kababain na mapampanunot ko. Ish. Ha? Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasdi nga adda lakad tayo. Ay, agyaman nak. Nakarik na kamatlaangan, Nora. Ay nano, di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman na ka. Tanaka-amiris kamatlaangan. Nagbalbaliwak nga rod kat inidya kon tagpalibre kadagiti katrabahwa. Gapoy ti daytangay naramit ko nagsublimat laang tinapintasalin nangan may kadagiti gagayyem kan kaopisinaang. Alakastan, ti gayyem mo, Nora. Ala gagayyem, di tanti nagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.